lamsago hainu hai tinini te kaisa katal video dolok taung nok nugi mankha social media wo asung markhinu je mui rebek Chibuk ni pokrok manja khinoi markhino viral ongui tongta रुको जरा सबर करो इनके फायदे dolok nok nang kaisa kaham ke side nai tiniang o video je saman hai taina kun video nokla omon bago video no like ri paisa dara ri nai tongdi dolok kahini kyoma je 15 tariko ke nok sawin mano mohor shivratri ni dinta a dinono gonda soro gonda tuichawo mui rebek Chibuk ni bokrok phomani manjakata je aparan borok gonda sor borok je sabkhain thangtini mane bolong ro hoka afro borok hawo nugi mankha tam jani tuma system haken nugi borok shocking nangja goinai ulok khuri naimani borok mankha je Chibuk mui rebek ni bokrok tak obuno nugi kwangma borok ni bokhaon usung phai Chibuk ni bokrok nugi tam mongkha ba Chibuk ni bokrok tongmani tam asuk viral ongtane kokba omai ko wan chogui manu dolok nok o kokno pogi thangkana je raima saima bibi bahana kunini kothmanok khana kerang kothma khana je khumpui especially no khumpui ni story porikha hekena kahamkin saimani thangkamo but koi nehi tinin bidunang nang kahamke sai khanari nai dolok nok kahamkin saimanu raima saima bibi bahana ni kaisa kothma tongmani Chibuk nok tangi romanok khana a Chibuk no botharui phobjangmani a jagan tagbin bokrok manjaka obun nugoinu aparan bor asu makin ta wana laijak belekino tai dolok no kahamkin saimanu raima saima kaisa story ab kaisa emotion chi raima saima kaisa real story kubi kothmata abuni je witness saki sabake gonda sora gonda toinok nugi makhana tabu abunu je raima saimani sakita raima saiman je kahini tai kahamaga tung nugi manu kaisa bi bahanani hamjagma te a jaga puito sacrifice rok tung nugi manu tabuk je abuni je khumpui story je raima saiman symbol manjaka gonda tuisawta tabuk ke dolok no kahamkin saima khana je gonda tuisawo tam manjaka no kahamkin saima ka baksa borok non sungka khana tabuk kahamkin bon easily norok tabule kahamke saima khana nang khakayu je baksa borok puito khaya tongmanta raima saima bahaino story bahaino je scripted umai wan man norok tau bo no kahamkino saimangka hinki dolok nok obuno nungmani yaklo haipanu dolok jungtebu kabangma ajaga nukjangnai tongkho obos jungbu nugi manya khatabu jafro media ra ajaga thangui on the spot jono jonno sajaran nongno as a audience nong thangi phunu kakhe jungtebu kahamke srai ke saimannai hediba hinki naising lainai ta tai tam ongkhor jangnai tong tai tam nukjangnai ajaga baki tongkho obunu jung naisingi ma tong lainai ta nungkhe obunu tui tam sanomustuk dolok tolok comment khaisadi dolok norok ani previous video naikhanke saimani thakamung kahamkeno MLA Ranjit ni khilabo Pranab Sarkar Khorokte Tripura headline news ni editor DJP o thangoi complaint khemano kahamken saimon DJP ni full form ka director general police ta dolo afroke chung saimon complaint chimi khayu but tabuk je ongkhori phaika 15 tariko MLA Ranjit ni khilabo affairs sunami khipka dolo o jagate wan sukjane kokho mosi khorokta media omai aje baje alto falto phunu kahge jungtai sabuna tras khainai dolok khorokta media si omai ke nang nang alto falto news sanami tong kha ke sung sabun poito khai sung sabun trust khainai je tabuk 2026 asuk markin je media no karibu kabangma jani ya kaisa mobile ni through tui YouTube WhatsApp Instagram umtui omai ke news share khai tong ta but abun nungwai nya golfan chung je mai ke soking obuk kubi dong khana na fake omai ke chung wan sagu chung trust sabun khai media rong no tangai ke media rok jan sadharan thangmia jagaphan thangoi on the spot nugui manu jagao si tabuk umai khorokte editor media ni editor umai ke alto falto phunguiton je chung trust khaine borok singke taitam sachinai আরেকজন এসে হারা বলে টাইগার নেতা প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়াতে হুমকি দিচ্ছে আমরা এইসব গুলোকে যদি কেউ মনে করে থাকে আমাদের অতীত যদি জানে অনেকে তো প্রশ্ন বসে গেছেন dolok nok i Pranab Sarkar na siniona kahamkeno bo tabuk simia je MLA Ranjit ni khilab omos affair siyo omunjai sikang bo boni mui kabangwan affair khaijak dolok khorte media sam umai kunu umai je alto falto tongjangne haide media no botamo entertainment funny obode snami pai khatamo tabung dino omai no media hini wan thogi phayo je actually jaboni kubi kotma tuma abono verify khaiya checking khaiya di bothangi research khaiya
आगे फोराव जों मीडिया न ओमा किरजाग मीडिया रक जे आसो खान कबि कक सुंगि मानु प्राइम मिनिस्टर न फान कक सुंगि पुरा मुक्ति थांगे ओमा खाइमानता ताबुं जे मीडिया रक तामुं बाइखा फाल्तु न फुनुंगना सिमी दलक तै इ वान न काम किन सिनि ब ओनली एमएलए रंजित नि लगे सिमी ओमा खाइजागिया गोबांमा बरं लगइन ओमा खाइजाकता दलक उमाय बरक न उमाय आल्टो फाल्टो नि जे खिलाव देखबनो मिनिस्टर रक एक्शन आन अंगथो हासि बनि जे मीडिया नि सर्टिफिकेट ओबनो कैंसल खाइरो खाके बेलाइन जानाय तांगै के ब खरक मीडिया हिनोय जे सर्टिफिकेट नाखा नांनांगिया लीगल दे ना इलीगल आबुन ना यावि हाइनि सनामिर ख अंगनाय जे हाइ देतामो बतिनि एमएलए रंजित बांग्लादेश नि सनामका खना सनामनाय बुआग्रा पाकिस्तानी सोनियो के सनाम गुनाय ब उमाय के जे तिप्रान जो तिप्रा सरक बांग्लादेश नि तै पाकिस्तान उमाय के सनाम के तामो उसुं एक्सेप्ट खाइ दे मान तामो ऑब्वियसली नॉट है दिबा हिंगे ताबुक दलक न बखा बिसिं सुंगु अंगिमान उमाय हिंगे सुं ताबुक आवान सन ताम खाइनाय हिनक सुंगिमानो हिंगे दलक न काइसन कक सानाय उमाय जरस जों आन थांनाय भिडियो आं उमन साजाक जों एमएलए रंजित नि लगे थांगै बन लगे ना नांगु खरकचा एमएलए नि मुंगै एफेरक सिजाका जे कमप्लेन खाइजाका हिंगे बेलाइन प्रेसार थांगै पायो ताई बन एमएलए नि जागान फनो नरि जागान चान्स दंगता उमन लगे जों एमएलए रंजित नि फाइसिंगो बुइनि यांगो बसाना नांगता पाल के हिंगे दलक नेक्स्ट अपडेट निन ताखौ पुइलानो प्रेडिक्शन खाइखिबजाक जे इंडिया पाकिस्तान नि मैच सा पाइनाय जे नक पुइतो खायकानि प्रिवियस बिदिफा नायनाय जे आदा गवां साजाक दंगो इंडिया र कामाकिन इजिली पाकिस्तान मैच नि पाइनाय ओकक नाङै फाइक्या तावले दलक न पुइतो खायना ले निन ताखुन कक हिंके सब्सक्राइब खाइदि फाट देव उमाहाय नांगमान भिडियो मानना बगै सब्सक्राइब खाइना दि नेक्स्ट अपडेट रंखा दलक बिया जमतिया ताम पुस खाइदे खया जबन फेसबुक आबुन नगै दलक न कामकिन साइमानु जे थांनाय 15 तारिख अमरपुर टाउन हॉल काइसे जेनजी मीटअप खाइजागोता दलक न जेनजी हिकनक बाक्सा बरक साइमाइना कन्फ्युजन अंगि तंखना जेनजी माने जे 2000 इयार निसिमहा साइनाय बगनो हिंजागो जेनजी हिंगे दलक आबो आजागो थांगैनि आसकमाखिन बिया जमतिया मोसाका ताइ मोसालायखा जागा जे मालायखा तंथंलायखा बाट बकाइसे फेसबुक पुस खायमान नुगैनाय गोबांमा बरनो वानसक लायजाक तामो बिया जमतिया कबिदे एडिट देबरमानि बिग फैन अंखना हिनि उमायके वानसक लायतं फाइदि उनो क्लियर खाइदिनाय दलक बिया जमतिया उमायके पुस खायके बन फेसबुक गुड मॉर्निंग जतन हिहि मिया आनि बिग फैन बाय काइसा फोटो बजागमानि पिनि रिक्वेस्ट बाय जुग सिपाट मिया जों अमरपुर आईएसएफ डिविजन रक बाय संसाजाक तिप्रासा जेनजी मिटाबो थांलाय मानिसि हिसा मांकुलिसि हिंगे दलक तामसाकना कामकिन बुजिमांखना उमकुनु जेबन बिग फैन उमाहिया उबो हाइनो काइसे जोक फानि खाइना बग एंटरटेनमेंट खाइना बगै खि नि सावता दलक जे जेनजी मिटाबो थांते निमालायनि काइसे फोटो बजागमानि उमसि नि सावता हिंगे दलक नक ताम सानमुसु उबुन नुगै तल कमेन्ट खाइसादि मालायनि जों हाइनो नेक्स्ट भिडियो जतन कामके तंबाय हामबाय।